سلامونه او ښه راغلاست. زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنی درسونو پروګرام وړاندې کوم. Ontmoeten. Ontmoeten. لیده کاته. Hallo. Hallo. سلامونه. Dag. Dag. ورځ بخیر یا سلامونه. Hoe gaat het? Hoe gaat het? ته څنګه یې؟ Komt u uit Europa? Komt u uit Europa? تاسو له اروپا څخه راغلی یاست؟ Komt u uit Amerika? Komt u uit Amerika? تاسو له امریکا څخه راغلی یاست؟ Komt u uit Azië? Komt u uit Azië? تاسو له آسیا څخه راغلی یاست؟ In welk hotel verblijft u? In welk hotel verblijft u? تاسو په کوم هوټل کې اوسېږئ؟ Hoe lang bent u er al? Hoe lang bent u er al? تاسو له څومره وخت څخه دلته یاست؟ Hoe lang blijft u? Hoe lang blijft u? څومره وخت به پاتې شئ؟ Bevalt het u hier? Bevalt het u hier? دا ځای مو خوښ شو؟ یا دا ځای درته په زړه پورې و؟ Bent u hier met vakantie? Bent u hier met vakantie? تاسو دلته په رخصتۍ راغلی یاست؟ Kom me een keer opzoeken. Kom me een keer opzoeken. یو ځل ما سره هم لیدنه وکړئ. Hier is mijn adres. Hier is mijn adres. دا زما پته ده. Zien we elkaar morgen? Zien we elkaar morgen? سبا به موږ یو بل سره ووینو؟ Sorry, maar ik heb al plannen. Sorry, maar ik heb al plannen. زه بخښنه غواړم مګر زه له وړاندې پلانونه لرم. Dag. Dag. د خدای په امان. Tot ziens. Tot ziens. تر بیا. Tot gauw. Tot gauw. ژر به سره وګورو. راځئ دا مکالمه یو ځل بیا په آرامه واورو. Ontmoeten. Ontmoeten. لیده کاته. Hallo. Hallo. سلامونه. Dag. Dag. ورځ بخیر یا سلامونه. Hoe gaat het? Hoe gaat het? ته څنګه یې؟ Komt u uit Europa? Komt u uit Europa? تاسو له اروپا څخه راغلی یاست؟ Komt u uit Amerika? Komt u uit Amerika? تاسو له امریکا څخه راغلی یاست؟ Komt u uit Azië? Komt u uit Azië? تاسو له آسیا څخه راغلی یاست؟ In welk hotel verblijft u? In welk hotel verblijft u? تاسو په کوم هوټل کې اوسېږئ؟ Hoe lang bent u er al? Hoe lang bent u er al? تاسو له څومره وخت څخه دلته یاست؟ Hoe lang blijft u? Hoe lang blijft u? څومره وخت به پاتې شئ؟ Bevalt het u hier? Bevalt het u hier? دا ځای مو خوښ شو؟ یا دا ځای درته په زړه پورې و؟ Bent u hier met vakantie? Bent u hier met vakantie? تاسو دلته په رخصتۍ راغلی یاست؟ Kom me een keer opzoeken. Kom me een keer opzoeken. یو ځل ما سره هم لیدنه وکړئ. Hier is mijn adres. Hier is mijn adres. دا زما پته ده. Zien we elkaar morgen? Zien we elkaar morgen? سبا به موږ یو بل سره ووینو؟ Sorry, maar ik heb al plannen. Sorry, maar ik heb al plannen. زه بخښنه غواړم مګر زه له وړاندې پلانونه لرم. Dag. Dag. د خدای په امان. Tot ziens. Tot ziens. تر بیا. Tot gauw. Tot gauw. ژر به سره وګورو. تاسو کولی شئ چې موږ سره هر وخت خپلې نیوکې، څرګندونې او سپارښتنې د راتلونکي درسونو د ښېګڼې او مؤثریت لپاره شریکې کړئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا. Dag. Tot ziens.